Aua sainga o kakua a wa mafua I o ngā ora Se usoi se take it easy Girls believe me it's not that easy O ngau ngei vai kemi o le pisi E wa makele le fia I irisi Are o le aua su e le sifi o ngā maafisi le bea champagne Tako ai lo ua kungo pele O kemi mika I ma o ngenge e Koe su e su e lo wha amarama Le wai ngā kaso le o le ola Whaaro ngei a mama papa Whaasingo mangane o lo ola Te ai kuia le ka whao aua Kei bawa ku oe oe o ki kariama Changi fa so so to chua hai ai shi to chai wanna go le affair Changi fa so so to chua to chai wanna go le affair Waka o sao koe ki kaka E pule lava oi le lao rosa E lango ngā I pea lo ua lofa Manga pua soa o kaku poronga Au suru suru I whai ngā konga Mai mau penga le ai lea lofa Lea kua nge mango au whaola La mea I Samoa lea wa feola Brothers and my sisters Alo lofa yo kong ainga Ole au kure ngā ore pese Se Samoa se o e ora o pele Whaakalungalo ia mea wa pasi Ke whakaura I mole lumangai Uai e a pea ole au konga E ke kea ia sosoro Changi fa so so to chua ba hai ai shi to chai wanna go le affair Changi fa so so to chua ba hai ai to chai wanna go le affair Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalofa ilo tātou o tunu o tātou o wheroa I nei vai o sa fou. A matanga fo I o wheau mga ruenga. Usi mai alau whaafafonga o tala mai Samoa. O le o whairo lau tele nei se whaasire silanga o saini ei le fionga I le ao le malo. Ua wha mautu ai le fuafuanga e tu sau no le totongi o la fonga matiute. Mo o loe au mai whafo e mafua le ia fianga o li mea tō tino a inga. O pisi nisi upolu mo whalaptonga ma mtanga aluenga le malo. E mafua I wha le tonu o le au nanga le tise. A tu sau no totongi o la fonga matiute o no winga le totongi ina tau e masani. Ona wha e ilunga o ia o loa pe ataunu o mai whafo. E pe o masini e malulu. O po sa aisa, ia manisi tu ainga o loa e ora le tise o whaalenga ina, ona o a fianga mai le motu sia leo le tise. E le ngata o a inga mapisi nisi o whaasino tonu iai lea wha maa avenga. Ai o lo au fiai matanga aluenga ma wha laptonga uma le malo. O le wha laptonga le malo si tau le tise, ma wha laputu batonga tu ma oti ua lesi talaina wha le tu la fono. O ma whai ei foina au mai nisi o loa ua lisi mai, e le komiti whauwhautua mō whaamlame mātu ia. E pe o afi e le tise mautu, ma afi fe awea I ola e le kiso ma le penisini. O a seta mo le whaongaina ma le tepueina o malo sianga mai le la. E au fiai maa ma vaenga e whetutu nai, ma whawhanga inai. Vaenga e ngau si aile le tise mai le matangi. O maa whaapitoa mo le tepueina o malo sianga e le tise. Vaenga e whaatontonu ai le malo si tau e le tise maisi mea whaingaluenga mo mia. E feso tai I afi whaleo leo. O whaeroe le pepo whaasalunga le komiti whauwhautua, o ngā ruenga la vea I teimi o whaavlave mātu ia. O loa na whaatauina mo le auina mai I Samoa, I laso se furufitu o Februari,
E o i le aso lua sifuru iwa o Aprila, ua o fia le tu sauno ina o la fonga matiute. Ai e te tau na tau nuu i Samoa, ia le sidia le aso lua sifuru iwa o Juni, o le tausanga nei. O te pena fo i le komiti pepa whaatumu mo talo sanga uma, e mana o mia lea wha maa a venga ma ua iai maa iainga, i le pepa whaatumu e te tau na wha mari eina. Wai e fo i le wha maa a venga le neini tupe toi wha fo i po refunds, moni o loa tau e le tise sa au mai le atunu o mai fafo. I le vao le aso se furufitu o Februari, ma le aso lua furu iwa le masina nei o Aprila, ma ua wha sino tonu lea, ini o loa a ainga o pisinisi, ma wha alab tu batonga tu ma oti o le stala, wha pēr mtanga aluenga ma wha alab tonga umale ma no. E iei fo ia inga e te tau na wha malia ina mua pe a fain, e iei se talo sanga moni tupe toi wha foin. O iei wha salanga ua iei mo i lanto o le a leu si ta ia lea polo inga. E la tele lua se lau nuu ma pito nuu o le motua uponu, o loo a fia i le wha le tonu ma wha sosoai le tise. O le au whainga o lo iei a inga, pisinisi mwha lap tonga tu maoti o le stala, o mtanga luenga wha pēr wha lap tonga le malo, o wha sino tonu iei le polo inga i le tu sauno ina lea, o le tutongi o tiute ma la fonga. E uia lo iei pēr iei inga mtanga luenga whamalanga inga le malo New Zealand, e talo sangai i se visa asiasi mo tangata nu o Samoa, wha pēr isi mo tu le Pasifika. Pe tai wa yeni suinga wa tau mawai se toa, i le tūlanga leo le umi o whaatali pe manuia se talo sanga mo se i tu aingo visa. I le whaalawi loa lau tele mai ai i le whaingo le vā yaso, e le vāengo whamalanga i ngā New Zealand i pia o lea whaai unga, ua mori mawina ai o se tasi o suinga, o le maua leo se visa asiasi e mawhaina whamalanga i ai, po o multiple travels, ai mawhaina nofua i New Zealand le umi, e ono masina. O le masino i ulai o le tausanga nei, e amatai o na whaaba malu ia swinga fau. O Samoa maisia tu montu o le Pasifika, ua au fia le nei a inga, ma o tunu uia, e au fia i Tonga, o Fiji, Solomona, Papua New Guinea, o Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, Nauru, Palau, Federated State of Micronesia, ma le atu ma le sala. O se tasi o ai inga o so se tangata anu o ia tu montu e au fia ima Samoa, e malanga i Australia i le visa asiasi o le atunu, e mawhai o na malanga atu ai mai Australia i New Zealand, e au noa ma se visa asiasi, a e whao ngā ai whainga whao na po nei fiso ta inga wha teknolosi. Sa mo la vai e lana whenga inga whao o ma New Zealand, o lo iai le whinaunga o le whenga inga lea o te tawai, o na sa o loto le malanga atu o tātou tangata i Aotearoa, e au noa ma le toi whaio se visa, mo malanga ia i wha lawe wha le ainga, ia ma malanga i asiasi ma tāwha whao atua i ainga ma wo. E pēna si na fia wona se furu tau sanga o lea whenga inga wha wo. Ai o lo whewa i atu lava o tātou tangata i New Zealand e wha o ngā ai visa. A malanga mai tangata nu o New Zealand i o tātou ele tāwhawhao, ma e vai, ele tau whaia se visa. I le siria i nei ma le 5 tau sanga, talu na whiriwhiria le fio ngā tuala niko o temo palamo, ma wha masino le wha masino ngā whanua masuafa. O le vai o so nei wa amtai o na tiutei lea wha masino ngā uia o se tasi, o pelestene lango e pēna sa wha tautou ai, i se sauninga i le asfareile ua mawai. O le masino o te semo le tausanga e luafe sifuru iwa, na wha tautou ai le fio ngā tuala niko o temo, wha tasia i maisi ta mali e to ono, e a vea ma wha masino lea wha masino ngā tā ua Samoa. Na wha tautou le wha ingo le vai aso le fio ngā i pelestene lango, i lumo le pelestene ma le sui pelestene, wha pēr pelestene lango ma wha masino le wha masino ngā, o whanua masuafa, ma sa awa i fo i ona ainga wha pēr ma uo. I le whatuina ai o mtanga luenga o whalaptonga tū maoti alo tātou malo, ma whiriwhiri ai lo na whaurulunga lena mua tō fia i eile te mātai, le fionga to ala e lita to ala, o lea ua whaafānei o ia tau ave lea to finga ma ua savari i eile se furu tau sanga, o tusi au pēr i eile malo na te vai a lea mtanga luenga. O le alo tamaitai o le tunu na awa uina le kolisi o Samoa, ma wha awau atuai le Universite o le Pasifika i Fiji, i le ua mai a o onga le Universite o Samoa, ai sa awa uina fo i le Universite i Sydney Australia, ma o ia awa o ngā uma, sa ia mau ai tu spasi ma wha ilonga mauralunga i tomai, i ngā ruenga taupi sinisi.
E tolu te usanga le umi o na kon karate e tolu ua maea, fa pele isi tolu te usanga o le kon karate ua toe tofia iai. O leo se whainga leo le pole stofi o mawai le ana po e nai to e se tu uanga. Sa ilia se tu si sai ono nisi o soli tu la fono. Ai mai se le bevesi na li potia le malai vale le fale ono. O leo wa wha iloa leo e to fitu isi tangata. Na po e ina matao fi ai mai leo so whainga. O ia tangata o lo tua ia lo lato o fesoa swani. E wha alafi le li o to ese. A o sa ilia ai se tu si sai. Fa pele mata upu le malai vale le fale ono lo tua ia ai le fa papalea. O se la au malosi. Lo whanga solo pesu e suenga leo I lea mata upu. Tala amatai o le nei vai sa fau, sei fu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Leo wa tulai mai le tatou taimi le wati le nei fuvanga la fiafi ia male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ia male tawalunga ai o le tatou porkalame o tatou tala mai Samoa ia pe ona awinatu e le tofau tanga vaia tipi o tanga vaia ia i le whapoponga foi o le nei vanga o le fiafi ia wala wa foi le whafonga mai le tatou atinu se ia ulia foi ia le aswa tai au la whapena anu te maua sesio na whapoponga ia o le tautua le tofau tanga vaia tipi o tanga vaia mo le tufa tasia wa tatou tala mai Samoa. Ia o le tulanga la pe o ne tatou tala le nei fuvanga la fiafi matango fia le tulanga wa ia tatou tala e lua tala manana ia na ufa longa toi na nei. Ia talu wai ono le tulanga fo i lea o le fa le tonu pe o le pao o le tatou tinu. Wa mafu ai o na mu le pusa aisa le toi ina male lo matua. Wa mafu ai fo i o na mu le TV le toi ina male lo matua. Wa le toi ola i fo i le microwave le lo matua. Ia ma ua pai male auli le lo matua. Ia ma ua le angai male fa o ulu le lo matua. O i tu ainga o loa umana le ua fa ilo mai le sanoanga ia ale ao le malo. O le ale ai se tutongi ia po se tiute. Pea fa peo na a watula pusa isa mai le masina le na se ima vai atu nei ia po ona tuatu foi. E fua lama foi le teimi na fa le tonu wai le pawa. Fa ma avenga la na mo tatou. Ile nei fuwanga le fiafi pe oni ele tautua ia ale to fa au tanga vai tipi au tanga vai ia male au mai ngo tatou tala le na mo fa fonga mai o le tatou watinu. Ia o leisia tatou tala fia mo tatou pe oni ele nei vanga le fiafi ia male tautua al Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ia tulanga pe ona ia leolanga o wina ia o nisio le whanau e meisi foi o i lantou e mauto finga maurulunga i matanga luenga le tanto tunu o Samoa. Manga i le mea no kasau ngi uka o ngai ia wha o ngai le to mai o na te fo ilo le tunu e wha o ngai ai ia le to mai male ata mai pi o na iai ia le tanto tala le ne yaso. Ia mai manatu ia sa manuia fufanga o le ne yaso i whiau mga luenga i le ala usu ai foi o le tanto tunu le matali o whiau mga luenga le tau na reila. Ya mai se foi la matango le neva so vai so le nei vai so pupu oi o le vai so pupu vai so le nei mo o le na e te lenga lu le fai ngol vai so a mata tu la so freile ya wapi ona ye tatu i te usanga te tasi o le fa mana tuina ia o le aso na maliu le tatu faola i le lalolangi le la ye le tatu vai so le nei do winga e ke aso malo lo i le aso faleile aso tonai aso sa fa popo ko i mare so ngofua vai o ki ava ia so ako au marolonga ngai fai so manga ia mo fo sina te mi te marolo le iai ia ma spend fo sin te mi mo tuanga nei fanau ile nei fo ia te usanga
ua tātou iei le lofa manangara leo le tua. Te mo sisi whapaponga tātou tala i le nei fuivanga le fiafi ia pe atari tu le varu o le aso a tai au ino tu le mare tātou teimile wati le os furulua minute ia ua te aili tu le fitu tātou savan vali mo va ili tano le tau mo tātou ia ona tātou musika e fo le mo le manavanga ruenga o le nei fuivanga le fiafi se vainga le talo le tau mo tātou le matanga le neva yaso ia whapena fui ona ripotia mai mawhaloina e le tātou le ito nei i le amatanga le nei fuiva yaso. Fatalo o tala nei o le tau mo le so ma le aso a tai au mo au kilani nei. Wingo le tau mo le so e au o le nei aso e iai nei timo to ulu mai ono mamafa mai timunga i le awa uli. E angi mai savili mai matu fasolo ina angi mali e mai sifo i le nei aso. Vevela fa mawina mo le so e luas fulua tikeri ma le malulu e se fulu fati keri. O le angoto ifo le lai le afiafiana nei i le ono minute te ai le tu lai ono. Mo le aso a tai au o le ale lei mai wingo le tau se ivanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au. E angi mai savili mai sifo fasolo ina angi mai saute. Vevela fa mawina mo le aso a tai au e luas fulu tikeri ma le malulu e sfutasi tikeri. O le aso a ele lai le toi luas fulu minute i le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le fa minute te ai le tu lai ono i le afiafia tai au. Lau tala nau le tau mo le so ma le aso a tai au. E ala na o se vaingana le talo le tau mo tātou le so whapena tai au le so i mkwa maanga i le talo le tau ewi ne tōru ne ti munga la iti ai ki munga la wafo i ki ungu koe koso i lopi koe afua. Ele nei whawanga la fiafi ia mo le whapaponga o tātou talo le tau. Ia pe ona masani le tautua le radio Samoa Flima Iva tolu amo sesi ona whapaponga la te moa i le asua tai au sesi ona whapaponga o tātou tala o le tau. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le mawaenga nei le loifi ma le whalisau. O upuna maua mai le mawaenga le ifi ma tautolo ma le nu o leone. Na whapea atu le ifi ma tautolo i a wha i wae ma tuitele. O le a ingoa le mea nei i ala loifi ma le whalisau. E whamana tuai le mea na māmo mo e wha sawai i lalo leifi. O lo mala e fono o fale o mawaenga. E whamana tuai le tātou tau mawaenga. A tau nuu sale au mua i lalo ifi ma le wha sau. E tala oe tala sale au mua. O upu e whapine ei mawaenga ma whaia ina ia manatua. E tua iai pe amalanga. E le taulaunga ina upu ilo tā wā, a wā ua manino matu umaio io a tā whaia, e tala oe, tala au pe a tā whesilu whai. Manuia lau whasau sau. Ua na o le radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe i launga ngana, fitu aso le vai aso. Tō whaasiawa tu pea atonia ma se whapoponga o le tātou porkalabele nai le neivanga le fiafi. Ia, male tautua le radio Samoa Flima Iva tolu amo. Mau wha Samoa moni pe o na iai ia le amatanga o le neva iaso. Ia, mai le tō whaia a siawa. Mo le tō whoi le nganga le whaapteitele, le tō wha a siawa mo le tō whaatasi o le tātou porkalamele na. Ia, wala ma whoi le whaafonga mai le tātou tunu. Mai la ma whoi le aso ngafua se ia pa ia ona aso wharaile. Ia, male tautua le radio Samoa Fulu Lima Iva tolu amo le tātou musika mo le manawa nganuenga. Mano le ngā lue. Malo foi le tauatai, ya malo foi le usu le nei tai au. Ia pe ona yefi au amata o le nei vai yaso. Fantalo fatu mo le tātou te nuu malo le soifu manuia. Malo foi le langi matafi vi ia le lofo le tua. Ile ola ma le manosi o tātou maua.
tailo peta lai ngā maui si I male mamalu ia sau Toba Opa ia nā wailo ai Oe ia Samoa Wanu mera tasi oe Apa I pule ia Omo onga tate piao O atu se itoe au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Papa ua tu sia oi talo Samoa Fau moina liunga o lau minisita Fau moina tau fau Ia tati pangai le ngangana Samoa Oni matati a elena wa uma e tangata E asomu e malo falilea Na si ipa atu mai lunga o le maunga Si o ulugu e o te mimitai O tala anga ia Samoa Ua ilonga o e iloutu mai matila tila Wanu mera tasi oe Apa I puleia Omo onga tate piao O atu se itoe au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Lava o le loto I lo tapa asino mana Le malu o bailo a le ingoa o le toa E ui ina nofo mai nu u e se a o ita o le tamale ele E ala po I lea o te ai uli ai ma o pese Wanu mera tasi oe Apa I puleia Omo onga tate piao O atu se itoe au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Wanu mera tasi oe Apa I puleia Omo onga tate piao O atu se itoe au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Kakas, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaongaire e kuti o lo fale. Awane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire e kuti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Radio Samoa
Tasilima Amo. Whaafeiloa i le tātou porkalame ia Elisabeta Enoka. Le mafuta ma le tātou tautua soifua manuia Elisabeta Enoka le ngata fo le Alfa Tamariko. Ia, malo le soifua manuia malo fo le ngā lulue. I te amunga luenga le neiva yasu a maise na i tātou womana i tātou paanga. Ia lo mafuta mai lungo le tātou Facebook page le ngata fo le tātou YouTube channel. Whaatalo whatu mo o tau le ava man whaano ano malo le ngā lue. Vai yasu pupu fo le neiva yasu. Ia whapena fo i ma le lava yasu. Lua se fuluana minuto wa tele tu la fitu. Male tautua le Radio Samoa se fulima iwa tolu amo. Musika mo le manava o ngaruwe. Ole sifonga mantango fio le kolisi mawalunga vai maunga. A uta ina le pesele a utiltilo atu ila masini le ole. Ma o te fifia fo e tale pesele al kolisi vai maunga. Ma le levanga auti mai tua le lato siti pese. Ai o se whano noanga tele ia te ulanga le aunga le tu ile mato i tu malo. Ile te ulanga. Se whanonoanga tele la ia te au ina ua o tau i se video. O tū ia maanga tamaiti a onga ua iai le tātou o te nuu i le taimi le nei. I masalo e tau le whamatalaina nā mea ua toa tele le tātou o te nuu ua matamata ia mamai moa iai lunga upenga te whailangi. O le whanonoanga tele ia te au. O anga ia ma mea whanaua onga lo o e whai. E tolu vaenga ua matua i o whaanoa no. Kaila ia te oepe asau wha, po le asau wha longona. O le mea mua.
o te matua i langona lo lofa i nei matua. O lea tu atu e o i lea onga. Ai se kakova aila i e le ulanga al whong pau lenga kakova ai ku ia i runga upenga tu whailangi. Wane le whaafonga lea tunu. A o lau tilo i tausango ta maitini masalo po se meo le vai le se fulu lima. A nga i le se fulu fitu. Ia pe ua matutua tulanga whapena. A o mea ia na whai mai e ta maitini e leongi mea nge e whai inka maki a onga. O i tātou te iloa ai, ua makua i sawa. Le ke kongo losi le ua i eka maki a onga tātou le teimi le nei. O le memo muala na o le momo loto. Ua taulo ma fau nei mātua. Talo whai po fese mea o afungia ngei si tamā tau su e ino se tupe. Talo whai le tina po ani ngaluenga o whai po le ase mea ai o whai e whaatali ai. Tausa ili se tupe to tongi ai le pili a onga whaatau le ofu a onga whaatau mea onga. Aura kali lea o le mimi kinga o le whaumpa. Lua o whanonoanga. Ua matua i o whanonoa ona o le tau walea ai o le kolisi. Tau walea le kolisi. Ona oanga nei e whai a o loo ofuina le tō ninga le aonga. O tātou umawa onga na tātou a onga i Samoa, tātou te wha me melo i ai o tātou kolisi. Langa o a onga ia sa o uina tātou. E mo ia nga kako a mio vālea ia onga, aile i longi mea la whapea. E mo ia le wa sawa i ngei ele i maua o. Aile ni mea ia sa tātou whaia iaso ia. O le mimiki o le whangu pau e makila kila ai le ko nginga e pele i loto manganga. O le kolisi. Pule a onga ma nai whai a onga talo whai. Tolua o whanonoanga le vaenga rea. O le kolisi o lo i totono si o mato i tū malo. Ioi. Ia. Nei vaenga la na lewa ka kilo koe mauka le fia ia. A o nei a le ima mau tu nei. Nga whaia koe fo i lau sāwe we unga. A u kawa i fo i. Isi fusu anga, isi fo i tamaitai. E ui ono lai ofu ese. Au kei loa o kameki a onga kameki nge. Ae fatu a umatalu ai nei. Fusu anga fo i ngā ngingai le ngole a onga kolisi o le NUS. Salo po se meo le lua vai so taluai, po e o vai so taluai. Ua mako e maka u kia le me uo. Ele tūlanga o onga ka kousole. E oa la me ve singa kolisi tele ina whaatino ina le taulanga. Ai pese i o le mea leo mako i o whaangoa ngoa i kele. O mea ia nga whai mai e ka maiki ngi o kolisi o vai maunga. Ua tau walea i le kolisi o lea onga. Se i ofo i e whaingi ofu ese ma whaingei mea le mi ngau whapea. Ae whai mai i le tō ninga e pele i le kolisi. Ia. Tūlanga na le o tutupu mai. Langona i lava le whaanonoa. I le tūlanga ua o iei tupulanga tala vau o le tātou atunuu. A o lae au sulu nei mātua. Sa ili se tupe wha o ngai. Ia, who knows o lewa lau mai nei. Nei ainga mo se soani mo a onga. Ia se kakova ia kula le kali. O mimi kinga o whangpau. Anga o mimi ki engisi me kua whalo se ainga o siti. Wane wha whonga le atunuu. A o le ngei mi miki mā kila. A o lai ofu le tō ninga o le aonga. O nei whaanonoanga na ua iei tātou le nei taimi. O le tupulanga tala vau, ua makua i makau kia le sawa le mele ua iei. I le tātou atunu. O kau e lalo umafau ono o le ptasi nei o whātunga tuai. A le whau ula. Leo to e langi na mai ar korisi. Kau e lalo mafau
Fai ngā mimi ki ngā ia ngā fai mai lunga o le social media. E makau kia. E kake aka e matua i mamolo loto. I le tau valea ai o kaurisi ngika maki. Ia o kele ilo pe koe kalia i lea onga. Ka ilo iai. Nei vaenga le nā pe o nei ia le tanto por kalame le nei vaenga la fefi. Lua! Maua ila umata mata. Ia, ile anga i mai o le fiu anga o ofo ia mātou le mātou i tu malo. Le anga ia tu le i va ye e alwatu inai i fusi sau inai fausanga i mfa asol solo mai e inei. Ia o tulanga pe o na yeise tasio ia masalo no o tau sila fia. O le to idale na faila na video masalo le veaso na taruai. Ia maka ma fa longo i maka ukia ma le mauha e le sau o le na foi to ina. Ai le leva taluai nei. Le foi ele vaanga le na tupu ma le motu tele sala fa yo le ale o yesi tale le vaanga le na wala o umale unga le fa misinonga. Ai e tau ta ila la utala. Ia ta tau e te tono nu mafio anga i nu itua langa e mamalu tele pulenga. Anu umafio ang itua. O le winga la utala. Ia wa fa lalo ai ali i mamatai o le fioanga. Fausanga. Tulau le se mato fioanga wa o le tumalo mato. Ne la ua fai o le ko inga lea. Alu ngofo. A o lea ua sava vali ei matai matamali o le fioanga. O le winga la utala fo i lea fai tete tātou i to tono no ma fioanga i tua. Po le taulanga fo i. I le fai o mene i o video. Ma fai mai ei le fa so i saia i lunga. Ai o loo fa fofonga a lii ma fai pule o le fioanga. Ia wa mena le tupu. E ke masau mai lunga o social media. Ai umangi. Mo ki ngai ali i mawhai pule o le fioanga sava vali. Ai sia, la ne mamalu tele tu la fono. Anu uma fioanga pe ona yei tātou. Ia na utou sila fia uma. Na o tau ai lai le vida mo mata ai. Fa no ai fo i leo lo loto ma lo wanga ngai nei meo o tutupu mai. Matau tia le alu le social media de wai tātou le taimi le nei. E le koe lilo se mea. Na tau wai lala mata i le video to ina lea. Te ilo iei sau mai mo ma sau mata. Ai atia ulawa ia sa le tatau ona ia whaia lea tūlanga whapea. O lau lava le nā ia tatau. Ai o laua ia tatau, ma laua ia tatau, e iai le vāta puia o mea na. Awani o tātou so sopo tele, ina ne ia whainai. Leala, wa whaingai ono wa so sopo, le tala noa, i lungo le social media. Nei vaenga le nan tutupu fai ungo le lava yaso. Au tātou wanga tūlai le wha longa ina o le aso maliu o le tātou wha o le nei tausanga. Ia. O se suinga le lei tele le nā mō tātou. Toi whai e se tai afu, toi afu o se tai au fau. Ma toi fotua i le mafau fau. Ini mea le lei tātou te whaia. I le nei vai aso. O te whai ngā ina le vai aso le nei. O le vai aso pa ia. O le vai aso i mamaru. O no le ua tātou walo atu. Ia, e whailonga ina. Le aso na maliwa i le tātou alii. Ia ono oe maa ua le tangata yang sala. Talo sia le lofo le atua. Ia oane ia whaina le si a inga. Orko inga le. Wai whai orko inga le. Ia e a whaina le loto i whalo le ainga.
Me la lea. A me se ata tau ia e fie fai mene i o video mai nu ma fioanga. Fai tete tātou le vaianga le nā, o ngā lai whaafofonga li ma fai pule a me se matai o nu ma fioanga. E o foi la na i o tātou a inga. Nei vaianga le nā pe o nei ai. E fai ala ue a ia te tau, e o ni ngalo ia te oe, o laua ia te tau, ma laua ia te tau, e iai le vātapu ia. Ine te ua wha le tonu ai tātou, ia, na wasi le fia le tātou tenu e leo koe ngā inga ngisi mei rungo social media. Sau whasaro ako. E na o tulai ma le tātou teimi le wati se fulu iwa minuto na tāle o li tulema. hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E to tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, pa apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Foreign Immigration Services, matala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Le watu la mele tato temi le wati le neia fiafi se fulu tolu minuti o na ta lea o le itula valu ta le valu fatasi mele sunga le whawhiangaika mo le tato porklame o le tutu le upenga I le loloto. Fatalo fatu se uso ia vaenga vaito vaenga manoso I fua manui brother. Taile fatasi mai le neia fiafia whamomo na manui o toina. Ma le tato porklame pe o na le neia songa fua. Whaafianga mai le lupe uruiva, Ben. Ia marpesele nai le onge tausana le lalulangi. Ka fiolai maka ukia.
Sila
Whawhiwhianga mai le au whaipese le Tatiana. Ina wa toi whamilu te le tutona tā leo le valu. O le tātou porkalame pei o na masani ai le fiafia songa fua o le tutu le upenga i le loloto. Olha Fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Se Kia Radio Samoa.
O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lau se aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai ungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manau mia se tawa le fau molo a inga i le tau malulu. City Cars and said. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou poro kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tolu minute wa te ale tu le valu ia wa mai fole teimi mo le tanto por kalame le tu le upenga in le loto sunga le fa fenga pasta poni fole ti ia on fa nga solo folo ni so tanto por kalame to to le ia fiafi sma ia fa fonga. With no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. When you touched me, Lord, you lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord, I may be blessed, anointed and clean.
Ina ua e pai mai ma ave ese mai au mai valu ile mea sa o savali ai sale ai ma so ufa a moe moe ina ua e pa i mai na malolo ai lo ua nganga Yesu fa afetai ilo alofa ua o wolai Atou te vi I ala voelo mātou tua le nei fiafi. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Mātou whafte I atu ono le nei aso mātango fie. Wa e whaupopoina ho I aso lo mātou wola. Awa o mātou mo le nei aso sa mātou iei fo I au mga luenga. O mātou moli mawina fo I le tua. Le mātalasi o wau ngā luenga mamana. Sa mātou wola, ma ngā lulu e ai, ma whaia o mātou tiuti. Mai lava I le oso au le lasi, o mai foi le nei e fiafi. O malu mai le pong sā, o mai le taimi e malo loa I au tangata. Awa alanga ina ai le leo le vi inga, o le wha manu mo le whani tanga. E whaafta I atu ai le langi uma I a te oe. Ono le mata lasi o au ngā luenga, o mea mamana ma mea silisili wa e whaia moi mātou. Te leo au whaamnianga le tuana e whaamnui ai mātou. Mātou mau ai fo ili nei teimi mātango fia wa e te tai mai elo mātou wola. Le soi fua au tangata. Whaia fōna mātou whaatau nuina le nei pol kalame e peo na māsani ai. O le mātou te whaaftei te lele atua I vi ia lau swafa. Vi ia lava oi mea au pito alunga. Mātou whaaftei ono Yesu le whaoritanga. Mātou mau ai o le whaamoe moe au mātou iei le nei lo langi. Mātou tuina atu le nei teimi a toe se anga le lei fio mai te whaau mai le mātou mta upu. Whaau mai a te au anao se au auna o le alawa o le leo e whaia lo finangalo. Te whetalai mai e sao noa le nei pō. E whaongaina le tangata whatau ba. Whaau le whaalongolongo au tangata. E le nei fiafia o mātou sauni mātou te whalonglongo le mātou mta upu. A mateina lo nganga pa ia e whai ufo I oe mea oma. Ia vi ia I lava oe le atua. O le tamale alo ma le nganga pa ia. O le alefa ma le omeka. I uatu ia atu oe mea oma. E vi ia I pea lo swafa e whaababa. Ono Yesu o mātou te talo atuai. Ameni. Ia vi ia le tua le fiafi Samoa I tātou whelo inga fo tātou mafuta le fiafi. Vi ia le tua I lona anga le leima lona lofa. Matalasi mwhaion te tai mai lo to soifua ia malo wola. Whai fōna maua le tātou mafutanga. O le tātou whelo inga ala le tātou mafutanga. O le pol kalame. Ua whaingoina o le tutu o le upenga I le loto. O la auto ona fol nei poni fonti e fo le atatu tel no e moli atuai le finangalo le tua I sau fa fonga le nei fiafi tal sia ia fai le ama ma ai fai mo so soni ya toe fai mo famnianga ya toe le au nanga le nei fiafi e fa manu ia le tua e lau fa fonga ma lau mai mo le nei fiafi patalo fa tu le ia la silasio si o tatu tunu sunga I whawhengainga ma siofo I sosto vine o lo mafuta mai. A talofo I tupu mai o si o tātu tunu. Ta māma tina mātutua. A talofa at foi nisi o lo mafuta mai tono mauta ngase. Tono o whalepui elenga te foi lea o lo ngā lulu le nei fiafi. A talofa at I ato uma I ato uma le nei po le swafo Yesu. Le whangaloina le pa ia male mamalu o si o tātou tunu. O lo ta ape le nei lo langi
no foi mau ona le sailing ona manuia ata lofa ia tau nei popo fe lava se tunu o le mafuta mai ai ata lofa atu ia to melengang fa lalo ata lofa fo inisio lo asia si mai tonu au kila nei ona o maftanga le ngata foi leo fe lo inga ainga ma fa la me fo so fuanga o fai ai ona mo fo il maftanga ia wa mai fo lo so fu te tai mai o le finga malanga mo fai fo na e au mau tonu au kilani nei vai tau so fuanga pata lo fa ya o ni fiafi manu ye fu fuanga ye fu stay me to li watu a inga manu me o lo au mo no foi pamni ele tu ya to e fai fo ye ni so malanga mai si o tato tunu pelo Samoa e asia si mai a inga me se fo singa mai ia ma fa le level so fuanga nei ata lo fa ya to ni po we was stay me mo leif tai fa fonga mai el tato por clame lei o le tutu o le upenga le loto fa tol fa ta lo fa tu ya to ni fiafi ma lo le so fu mo ma le langi ma am le to ya to e ta lo fa sunga ya sau ma nga luet fo im sau ni fiafi to to ina oe am le to ya sau ma le ainga ma lo fo ya te le tutema nga luenga ya me se fo to to ina o to le aso ma le aso ya me se fo la finga luenga redo Samoa ia le tu le fiafi fai fo na te tai mai lo tatu wola tatu sabalinga fa te sanga le au tatu ria mai le masina lo na fa le te sanga ia sili ai tatu o ria mai fo ia nei aso maliu vai tau o le paseka ia pole e seta foi vai tau e fai lunga ina ele lo langi fa tau ina ai ia le saunia e lo tato li o Yesu Keriso o le fa o le tanga e ala le tu ina atu o lono soifua ina i ose e li tau langa e fa mangalo ai tatou o tangata sala ma tatou saunia tu ai mo le manuia umona i saunia e lontama o le manuia o le ola e fa babau soevi ia le tua tatou iel nei fiafi o tatou fa solo atu ia e le fa wawina o le tatou mta upu a mata mai taluai o lo tatou talanoa le nei a fiafi ia pon nei foi nai nei vai aso a o tatou uia i teimi o popo ngā o Keriso Yesu lea sa tatou a mata mai ai le vai aso na te nei o lea tatou te fia talanoa i le ngata o aso ma mea na tutupu ai ia a o le i o atu i le whaasata rina o Yesu lo tātou li i whaola i le aso le paseka i le tausanga lava le tātou te whaatau eina o le ti a tolu i le tala whaasoro pito sa tātou amata maila i le vai aso na te nei i mea sa tutupu i le vai aso i luma atu o le aso sao le laupama o le vai aso lea na amata ai ona malanga mai Yesu mai Kalileia ina ia toi fia fo ia tu o ia iutaia awa o ia sila fiaina wa lata mai le taimi o na taimi muli aile whaasata rina o ia ia o le sa whangata mai eil tātou talanoanga po tātou mta upu le vai aso o na te nei sa tātou ngata mai eil le aso to nai ia po le aso fo i lea e luma mai o le aso sa o le laupama lea sa tātou whailungaina na nafi. Le la sa tātou ngata mai ai le astonai. Le an tātou talanoa ai o le aso lea na whaatuina ai e Yesu la salo lana wō mai leoti. Ia i se taimi o le fiafi na ua mai ale e na ua whapenao na ia anga i le fiafi leo le astonai. Ia mai ale sapati mai le tau le ono i le fiafi le ana tupu ai le vaenga tau ale ni tātou talanoa ele mena tupu i le astonai lea ina ua whatuina Yesu ia la salo mai leoti
Ma o le tu sia le tu se Ioane, sa loa silsila i lau tu spa iolo iai le tu se Ioane o lona mtau po sful ma le lua. Lona fai upu mua ma le fai upu lua, na iai upu fape ua maliu atu Yesu i pētania. A o toe ono aso i le fai le paseka. Mai sa iai fo i la salo na oti, na ia toe fatu mai a teia na ie uoti. Le asto na ilea. Tau lia ese le mea na iele tu unga mau o la salo. Ia aina mae au na fai le fatuina o la salo mai le oti. Ona fa mai la ia le o le faitaunga e peon tātou faitauina mai le Ioane, Evangelia Ioane sulu lua alo na fai mua ma le lua. Ona toe maliu e leo Yesu. O le maliu leo Yesu i Petania. O le toe fo i leo o ia mai le tu unga mau. A ngai i le mea o lo no nofo po le ainga po le fale foi o la salo maona tua whawhine e tō lua o Maria ma Marita folinga mai la e le lopo sa iei se isi mea na ngai iei Yesu mai le tuunga mau e pei ona saule whamitalanga na toe foi mai o iei Petania i le afi lea wa manu lama lea fiafi o lea stona i lea. A o lea e alua nga i Petania i le meolo i ai le fale. E fo i atu la Yesu. A o la fo ua i ai ma la salo. I lo la tau fale bo lo la tau ainga. Na i ai le fai upu e lua e vapea. O na sauni ai lea i la tau o le fainga ai. Mai ai lea mea. Na au na e foi Mareta a o la salo o ia o le tasi o e na ta oto e a aifa tasi maia. O ringa le o fai se a little celebration after the resurrection of Lazarus. And now Jesus returned to their home and do a little feast, a little celebration. Faile la to fainga ai. E loa ia Maria i le melea. Ia mau loa vai o Yesu. Leo lo whamataleina mai i laloifo. I laloifo o isi fai upu nei laloifo. Le whaanga e tia o Maria i le mea ua. Ua whai e Yesu. Ia lana na iau uai ia a ao Yesu. Masoloi i le fiafi lea. Na leipea tango e whaitau. Se fere tatu teimi. O le aso sala lea na amatai, le aso sala lea na file na amatai, le meta o le vai aso pa ia, the Holy Week. Ia po le me fo e ta o le vai aso o puapuanga. The Passion Week, po le vai aso o puapuanga ma whaingata no o ia Yesu. O le tusila matai o lono mata upu e lusu maltasi. Ia o lo o record ai, ele na o matei o lo record fo i mareko. Ia mea na tutupu i le vale a mise lava o le aso sa lea ua. Tatu o te el tatu fasolonga, le aso sa lea o le laupama. Tau le la lena momoia i lava Yesu ma on so o i le fale o la salo ma on tu fine. Ona malama lo lea o le taeao o le aso sa. Ia o lea e whai mai ia lea matanga o le whaitaunga i tusu singa la lea mareko. Whai mai ua la talata i lātou Yerusalema. Ronoinga o lea uo ese mai lātou mai Petania. Matau lia lua maila len tātou tāu e lesi po. E lua maila ia le vā o le sau mai Petania a ngai i Yerusalema. 2 miles. Ia po sfululima foi se tātio. Mai wala talata i lātou Yerusalema. O na o lea i Petefake i le maunga olive. O inga lea uai tua oi lava ole. Le ua o mai i olive. Te le maunga olive. O na awina atu ai lea e Yesu o na so o to lua. O whape atu i nā o tuia o lua. Lua te o atu i le a ai. O lumana i o lua. O na i loa atu ai lea e o lua o le asini o na noa. O lana tama foi ua fatasi maia. Lua te tatalaina i le tai mai ai i a tau. Ia, na,
Whaitau e lalo lana whaisina umi o le whaitau ngā tia lona e te malam. O lea la ua o i le tae o le sa. O lea la usa vavali atu ala tu le solo tau atu i pete whake. A wina loe i Yesu le au lii o la talata lava i le ai o e a maile asini. O le asini whawhine malana tama. Tai maile asini la titi po o le tamai. E le i whao ngā ina pe le i tie mo muai seisi. Nia, na isa wil whamtalanga na o le au so i e tō lua. Ioane ma Peteru te tala maile asini a mai. Ma te o i. O le ana plane le iai ia le solo lea la alu. O le fu o te tumu mai le moto tangata lea na uta ua lesi po le na muli mai Galileia. Ia Yesu, le lopo fel mena no nofo ai ma paka ai ma su ele me moel tangata ia. Wa le wala to iloa. Ta ua le aso le la so. Le fo na la to muli mawina le fatuina Yesu o la salo. A le la ua o ile aso sa. Le ua o ile aso sa. O le la ua whaatau nuina wala tūloa. E o le teimi tōnua leo o le teimi e whaatau nuina ai i ale valo anga le profeta o Sakaria. E ala la lea i le asini lea ti atu. E ti atu ai i a Yesu o le tupu. O malama le lei lava la tangata i le mea lea o tupu. Ma le mea lea o le ai o le atupu. I le aso lea, dala la lea na muli ai la tau, e fia mata ma o la tau fia moli mawina. Le mea lea o le atupu, i le aso sale la aso so oi. O le mea la na tupu. O le lawa o ke naisi le lei lava Yesu le solo, po le porsesio, e ti e Yesu le asini. Muli e tuai ono so, ma al watu ai ma le solo, o le moto o tangata lea tu tele o le a muli e tu, ia Yesu. Ia o le ala wal watu nei ia le solo leu ti e tua Yesu le asini. E anga isa o lava le ti e atua Yesu le asini lea. I le fai to toa lea i sa sae. Le e whaasanga sa o ai le maunga leo olive. E anga i ai le alu le asini. E matau lefo. O lea i mana malama le leia tangata iutaia. Ia le wal watu nei le solo tangata ia no mai Galilei. A le fo ua wa e matangata o le area, tangata ia no nofu tu tonu o Yerusalema. O la to vai atu. O le Sakaria iwa lo no fai upo iwa lea le a. E a nga ia to ele a sini e se au la to la lau te whaatelitali lava. Le a laso. E ti e tuai se tangata. Ise a sini. E a nga i le fai to toa lea i se sae. Po le fai to toa fo inga nga e peo no fai ngoa mai ai. E le tusia ne mia. Ai lau vai atu le motu tangata. Walu atu ale. Le solo o ia fo le tamai lea. Ia le asini. E alua nga i le fai tu toa lea. Isa sae. Malanga o le fai tu toa lava lea. O lea e valu ia ina. E le profeta Ezekiel. E ui e tuai le mamalu e toi fo i e tuai le mamalu o le atua. E tu tonu o Yerusalema. Mai inga nga e poli tu se sai tatu te feita wina le ia le Sakaria na pa tatu amin le Eskelu na pa tatu tau tu ai le te fa mo wina i le mta upu fasulu mo le lua ai si o tatu tala noa ma si o tatu va ai nga i si o tatu feita wina la vale le fata wina o le upu al perfecta nei o Sakaria danga tau tele o i le e tau nu le sale o le lopama. O e foi, ona o le toto o lau whengainga, o te tuai, ia e matua fia o e le tama whawhine siona, ia alanga fia o e le tama whawhine i Jerusalema whauta, o le aluatu lau tupu ia atoe, o ia o le ami o tonu, ma le whaola, e anga malu o ia, o lo ti e le asini, o le tamai asini foi, mian ma luifua e lalo le whamautuina ma le, ta wina o le perfutanga le a Sakaria mta upu iwa alono fai upu iwa. A lea lau wai tangata Jerusalem. Wai tangata Iutei. O lea ua aluatu le a sini lea. A elu sa o anga ili fai tu toa lea isa sai. E mta uriela. Sa tali le leia tangata
Jerusalema, tangata Iuteia le fio atu Yesu le aso lea. E ala lea ile, sa fola lau pama, fola o latu ofu, fati maila la au, ala langa o sana ile alo ta vita. Ia manuia le fio mai le swafo le li, o sana i mea o pito lunga. Ia, o sauma maila o lau pama le, vai lau pama le te opo e loa mai, langa ilan mea mata, whaintaanga i loa ile background screen. Ai ole lo pama le anafi le ele matou foi whailonga ino le sa lau pama. Ai elo na taua, ele fe au mai le la le po o le lau pama le sa faina faisa lau pama nafi. Te mna o te loa le taua o le winga o le lau pama. Au mea na o tanga te iutei le aso le anafi. Fati mai lau pama malulu atu ya Yesu ma muli ia te ia ma ala langa o sana i le alo ta vita. Ia manuia le fio mai i le swafo le li. O sana i mea o pitolunga. Anyway, happy Palm Sunday. Fa manuia atu e uia wa uma le aso nafi. Ai ese le ta ua o le aso sao le lau pama ia ta tau kirisiano. Fa no noa na nei. Matamata i niusa au sao ni sao. O loo faise celebration na nai tangata Ukraine. I se no fuanga e to tele tangata nei ai. E pala lasi e pomo pe lua pe tolu. Lucia, ana nei a. E ta ua fa pe ova le lua se lau tangata. Na feoti ai. La vea i matamaiti. Fa fini. Tangata ese different ages. Tangata matu tua. Naita la vau. O loo ala langa. I le aso sao le lau pama o lo latu whailunga ina le lau pama. Nai tangata kerisiano. Tau tia le leanga o le lo langi leo tatu iai. Tau tia. Very evil. Se lo langi leanga o se lo langi matua tumu le amio leanga. Maba ai el to telo tangata. O le telo le meo tia ilo loto. O fatu le matua inga. O tia lo loto. O le ula pama o le au sau te sau ni mai lau. Polkalame. Ai tau mai. Feoti o le fe e ma celebrate le aso sa o le lau pama i tono Ukraine. Ai to uruai pomo. Feoti e ingai tangata. Tau tia. Very sad. And what an evil world that we are living in now. Tua leanga o le langi, talo fai nai tamaiti, talo fai nai tina, talo fai nai tangata, talo fai nai tangata kerisiano. Ti atu Yesu le asini, o le asini. E sui e le solo fanua o le taua, e fai lo mai ai. E se winga o le asini, ma le se senga ma le solo fanua. Wa ele manatu o tangata wape, sa taun ti e mai se solo fanua, wa le tupu. A le ese senga. Wa lai ona le ti e atu Yesu i se solfanua. Ona e fai lo mai ai. E le o sau Yesu e fai se taua ma se malo. A o lo sau o ia i le file mu. Se se fa punga e le o sau e fa o mtia Roma. A o le sau o ia o le tupu o le file mu. Wa fo atu nu i se sa e masani lava i le latu tu fa alenga nu. E ti e atu le tupu i le asini ai leo se solo fanua i le aso e fai loa ai ia pe fai o i fo o ia fai matupu. Ai sea, e ti e mai i le asini, ai leo se solo fanua i le aso e fai o ai. E fai loa mai o ia o le tupu o lo sau e mai le file mu, mo le malo. Sa fa penale tupu o Solomona, o lo tu sia le tupu, mo mo tupu o lo namata o mo mua lo nufai po tosu matoru. Alo fa pel vite wina, ono fai atu leo le tupu ia i lato, po ta vita i au auna. Ina o ia utou ma utou, ma utou ona, ma fati e tie i lo uata li o Solomona i lau lava a sini ia po le falata. Ma ta ifo ia te ia i kiona, ma ia utou fau ua ia te ia. Fa wina e sa toka le faitau lang sili, ma na tano le perfecta. Ale mena na tupu ia Solomona. Pa pena fo ina fai le teimi o isi fo ia ngā tupu. Ai le ngata fo ilea. O teimi o wha masino. Teimi e wha au ua ile wha masino. Wha au ua i tangata tō fia le tue tai i lo lato nu. Peo nei ele wha masino e 5.
fai upo se fulu. E le ngata whalolo mta upo se fulu, fai upo e wha, nai eile, ti ato le te tai po le tangata o lo fa pe nao na fai ma tupu po tangata te tai, ma te leo le taimi leo whamsino ele i ein tupu, ele i fein tupu Israel. Wow, whamsino na mai e te ia, le nu o le tua. And if to a fai tupu, ina ua vinga le malo mo se la tupu. Al fisili foi, o aina ala langa. Ia o le asa, tonu lau pa mai, falling mai, na ala langa tangata i uteia ma fai lo atu o Yesu le lato Mesia. This is our Messiah. Fear, full of excitement. Why? This is the prophecies that it comes into hand. Fulfillment. Ili aso lea. Ala langa ma fai lo atu o Yesu le lato Mesia. Ai ose alanga, usum tua vini, ose alanga sa faia i lea nganga sa tumu i se mana onga wha polokiki. It's a different attitude. Ese ale mea na leion ala langa. Ai leo se wala au sa tumu i se wha lea nganga. Al visili o le asa la tu mana onga. O le la tu mana onga. O le wha o le tanga. Mana o mia se wha o le tanga. Mana o mia se la veina. We need a savior. We need a messiah. We need a conqueror. Ma tu te mana o mia se tangata e manu malo ina i mātou mai le pule Roma. Le ala lena lātou ala langa i le aso lea. Osana. Tarona uta ua mo mole wingo le upule Osana. Save us now. Save us now. Upu Osana e lua ni upu o iai ole. Hishwa, no winga, save, faola, sawele upu Yesu, sawele upu Isaia, sawele upu Hosea, sawele upu Yosua, tele yo ingo yuteia, sawe i le rutule po le alea, sawe fuela le ingo Yesu, it means to save, ye faola. Le ala langa la ulia, hishwa na, luinga, faola mai mato, now, taimili nei, not tomorrow, but today. Ala langa lea tangata. Sa la tō mana nao, ia whaola mai la tō, mai le pule Roma. Sa la tō whaatelitali se whaola tanga e whaasau mai ei la tō mai le pule sa wā Roma. Ale visili, le ale whaola tanga na sau Yesu e whai. E le o le tu ai ngā whaola tanga lea na sau Yesu e whai. O le whaola mai i la tō, pe whai se taua. Le Jesus sol fanua na sau le asini ringe file mu. I came to bring peace into the world, not a war. Le hai, e le pe o le mea le aua, excited ai tangata i taia. Tau Yesu e maile, e leo le tu ai ngā whaolutanga lea na sau Yesu, ai whai sina lo loto atu usum tua wawhine, e lo loto i tu tonu o le tangata le whaolutanga, na fio mai e Yesu. Na fio mai o ie whaasauina i tātou mai la tau. Mai le maa losi o le angasala. O le au tū tāua le na. E te tau wai ono tātou wha manatuina. Ma le fia le aso ananafi o le laupama. E wha ilo atu ai. O Yesu e to atasi na fio mai o ia. O le tupu, po le Mesia. E lavea ina i tātou mai le wha whanonga. E au ai ona tātou vi ma whaamanu, vi ia ma whaamanuina o ia. Mai o tātou loto, whalongo, ona ua ia whaia le manu ma lo mo i tātou. O le ala winga o le laupama lea. Le ala winga. What is the real meaning of palm? Te alola winga o le laupama. O le manu ma lo. A victory, triumphant, manu malo. O le leptiko e lusu mal tolu, o lona whai pui whase fulu. O teime o le sauninga o le tape nā kuro, te le fitu sauninga Israel ua whamanatui i tau sanga uma. Fitu sauninga. O le sauninga muli a le ta o le sauninga o le tape nā kuro. Ia po le whale apitanga fo. E whatonuina i le atua, le nuu ina ia no nofo i tonu o fale mo, fale vo i e fai i lau vau, fai la la,
Fai e lawe ai la ma le lau pama i la i me ato ai le fale lea. Ma isi la au ia la au ta ua tua pe a fai taulu fai upu. O se whainga ina ia whaatino ai le wha manatu ai pea o le mea sa hao ia Israel, a o ia i le tonga vau. I lo la tau whamanatuina leo le tele o manu ma lo, e le ngata o le puipuinga ma le shelter ingo la tau Yesu, but to commemorate many victories na whaia le tua mo i la tau. Ma le tiko e lusu tolu fai pe fast food, o le aso mua fo i tau te ave ai fua o la au matango fie, o lau pama, ma la o la au fele, ia po atasi fo i sesi le tau mai ene mia o le atasi, a le la au fele le tau mai i, ma karava mai le alia, mai o tau oli lumo iova lo o tau atua, i aso e fitu. O no mena whaia e le atua ia te o tau. Po manu ma lo na whaia e le atua mo o tau. Ia le foi toi whamtala ine ne mia ele tau pue valu alo na whai pue whae, su whae o su man valu. Le whamana tuina, wa lewa le toi whamana tuina sao ninga ia. Mai se vore sao ninga o tape nā kuro, i nā le tu se ne mia o tau pue valu. Toi whamana tu mai ai, ia le whainga o whale ia. Taimi o ne mia ma e Sarah. Pe mai tau te atu e mai olive vao, o atasi ia po la au fele. O olive, malau pama, e fatu ai o tau whale. E tofu ala ia isi la au ia mauna winga. Au le winga o le pama i le vaai tangata Israel. Le ufe maulungi e tu tonu i lata mai whale ia e fatu i lumo o lato whale, po tua foi. Fe maulu e tu tonu. Mau lato vaai i la ia. Peno fatu e tofu e ele winga o le olive vao. Ele winga o le atasi, ele winga o le olive, ele winga o le pama. Awa ai la tangata Israel, tangata iutea i lau pama i e whai e lato whale ia. Mo le fitu aso. E wha manatu mai i lato, le manu ma lo. Ole visili. Pesa sa ili tangata iutea i seo langa manu ma lo. Pesa lato wola e i seo langa manu ma lo. I nei tau sanga i tele, ma nei taimi i tele na lato. Wha manatu ai nei sao ninga. Au lea fo se nganga na whaia i tangata iutea le nei ala langa, ma le nei whaafeilo inga, how they greet Jesus and they celebrate Jesus on the day. What was the attitude? What was the motivation? Lea le winga, lea le nganga. Se tātou wa ai le nganga o le whaafeilo inga iutea, o le fio mai o Yesu. O le ale whaafeilo, o le ale nganga. O se whaafeilo inga ua mauluma. Sa alalanga malulula upama mo le lātou manatu, o lo lātou mesia lea, o le a au maia le manu ma lo mo i lātou. Pe a whai e whai, lana tiute po lana mta whai oi. Na sauai. O le wha umatia leo le ma lo, pule lo langi o le ma lo roma. Ai fatu le malo Israel. Ai tupu e lo le lato misia le pe asau. They claim their victory well in advance. Wa mauluma. Ele o fie le aso le ama. Woi o saul mato misia. O mato wa aia le manu malo mato wa aia le fae ina. Fae mato polonga. O le awhaea le mātou, ti ngā ma le mātou mawtia i a Roma. Ese mamau ma le mea lena sa o Yesu. Ese mamau. Sa lātou whaafeilo a Yesu o so lātou misia wha le tino. Na te whaolaina mai lātou mai le malo Roma. Lātou te le i whaafeilo ina Yesu i le aso o se misia wha le nganga. Ai wana o se misia military leader. That he will fight the war, fight the battle, and conquer the Romans. Sa la tau lei whaafeloa ina Yesu o se Mesia, o le aia ave e seina mai i la tau mai le polonga i le angasala. Ai sa la tau whaafeloa i le aso le o se Mesia, ave e seina mai i la tau mai le polonga i a Roma. Hosanna, 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 no mātou Mesia, e sau mai le langi, mātou Mesia, o le tupu, e malosi,
We claim victory already. We are going to win the battle. He is going to conquer. He is going to defeat the Romans. They were well in advance. Ai sale me le fina ngalo Yesu. Ala langa osana. Ola mai manto le aso nei. Ele sa Yesu e faola ila to mai se malo. Ele sa Yesu se sol fonua na saule asini. File mu. Au mai le tala le leo le file mu le malo langi. Malo lo tama. Taua yo le au le manu malo mo tantou. O e ola manu malo po e ola fai ina. Le tatu te ole le lo langi le nei. Pei ia le mele sa ye tanga te iu te ia o le situation po le tu langa le o lai i tatu le teimi nei o lea. E ola le stangata. O le matua i yamo le polonga. Matua i polonga lava. Ai leo polonga i a New Zealand. O lo polonga i lenga sala. O lo polonga i vai vainga. O lo polonga i mea le lo langi le nei. Famai upo Ioane le so Yesu. Momo Ioane mtau pe lima, fai upo fama lima. Awa o ilato uma o e fana nau mai le tua. Born again po le fa nau fawina. Po le fa o le ina tali Yesu. O ilato uma o e fana nau mai le tua. Born from above. E manu malo ilato ile la lolangi. O le nei fo le manu malo i lolangi. O lo tato fa tua lava. Fa tua le fa tua ya Yesu. Pa wale le me whanau fawina al tangata. A vea ima whanau o le tua lea, wha tutua matalia o ia. O whamaila le whai ungal whai, o ai se e manu maa lo langi, pe a whai o le e le tali tonu o Yesu o le alo le tua. O ai iri e manu maa lo, pe a whai na te ina Yesu, pe na te le tali a ina Yesu, o ia o le alo le tua, o le tupu, o le mesia e wha ola le nganga. E le whaola mai ang Usira po Australia po Amerika po Samoa, whaola mai le polonga i le angasala. Mai fole Roma i valu fai po tosu malfitu, a o tatu manu maloa, iai nei me umalava ona o ia wa lofa mai a te tatou. Mo moko nito su lima fai po lima fitu. Ai whaafetai i le tua, o le na te fo ina mai le manu malo ia te tatou, talu lo tatou lii. O Yesu Kiriso. Nai whai upu lunga e lefa mai leo tie o whea lo tui. Le tuunga mau o whea lo manu malo. Eisa, te ofo pēr whai tātou te ola whai eina lefa mau umana manu malo Yesu le taua mo i tātou. Whātu i lalo Yesu sa tani, whātu i lalo Yesu e o le tuunga mau maloti manu malo o Yesu. O le mea nā len sa o Yesu. Sa o Yesu e fight the spiritual battle. Save, rescue us from the bondage of sin. Not from any power in the world. Not from any empire. Not from any government or any strongholds of the world. Sau Yesu e whasau tātou. E whanau no le motu lava lea o tangata usum tu whawhine. Lea na ala langa, o sana ia Yesu. Ai mawai aso e ono. Ai toi ala langa, whaasa taulo i a teia. Nei le Ioane suma le iwa whai upo ono. I nā whaasa taulo ia whaasa taulo i a teia. Amen. Ia. Le sale o laupama, whaate ia lava so o Yesu i nei mea. Aisa, sa whaate tali a so o Yesu. Pe moni lava mea uma nei, na latu whaalongo ai perfecta, whaalongo ai fo ia Yesu, whaate ia ina o latu wa aia, le tumu o tangata, le o mai tangata i le aso le paseka. Amen. Tau nuu Yesu i Jerusalem, ai wa mato na tumu le a ai, tangata i uteia o mai anga i tono paseka, nei le matei o lusu maltasi, le na tatu whita wina nei le amtanga, hoi pes furu malsu maltasi. Ai sale mana malama la ulia so Yesu. Sale mana malama i le whaataunu ina ma le moni o mea ia na whaalongo iai. Mea o le atu tupu i le aso, e peo na whaitau iai perfecta, e winga iai Yesu, malona uru fale, manu malo, ia pola na malanga whaatupu, i se teimi o iluma, a lea la ua mata ona, coming to reality i le aso lea. A leo wha maonia ina ua ma ai iai
so o Yesu. Elang tātou lo. Ngai tu sia mtau po suma lua le Ioane fe po suma lo. No fa penu fe tawina. Ua lei loe ona so o ia mea. I le fuata inga. Vai. He lei loe ona so. A ua o Yesu I lona malu I le aso. Ona lātou mana tua I lea ua tu sia ia mea e winga ia te ia. Ua lātou whaia fo ia mea ia te ia. Amen. O lea, ala langa, ia e mulmuli ane. Bua lātou toi ala langa fo I lesi alanga. E whaafisa ngai, e whaafia ngai, ma le alanga o le manu malo le ana alanga ai. Mai le skelu e whaasu mal tolu no whau pue wha. Nā fio mai foi, le pupulo I ova I le fale, wala mai I le whai to toa, I sa sae. Amen. Lea la te utala I le aso lea. Le aso lea o le laupama. Le aso le laupama. A o lesi la tu susinga a ese kielu I le whai upo e whaasuma le ono, whai upo e whaasuma, whai upo e suma le lua. E ese la lesi ulu fale mai Yesu lea e a fo I si tatu o tiai. A o le whai to toa le sa sae, usum to whawhene. O lesi o na ingoa. O le whai to toa auro po le ka o le Golden Gate. Taimio e li ilea o Herota le na I to e whaia. E whai ngoina fo I le vai taimi o le vai taimi lava I o Roma o le Beautiful Gate. Beautiful Gate. Po le whai to toa o le matango fie. Ngai ta ua le finga ngā luenga mta upo tolu ngai ta ua I le anoa tuai I ane ma pe telu I tonu o le malu e ui atu le whai to toa lea o le matango fie. Po le whai to toa lava lea isa sae. A lo whai ngoa mai na o le whai to toa o le matango fie. Le na aisi ele pipili lea na wha tu lai ma wha malo loe e so o Yesu I le whai toa o le matango fie. A o tangata I uteia lava. Tangata I uteia lava ia. La tu te whata waina le ngoa e tau o le the gate of mercy o le whai to toa o le hanga le lei. Luinga la, e tā ua tele le gate lea, e whao nei ngoa. E whai ngoa. A o le whai to toa I sa sae po o ngangae. Lea e whata ua e perfecta o le whenga inga tuai. O le whai to toa lea. A whai, ia, o lea la e whai mai ia le tele tonunga o tangata skola ma, tele tonunga o tangata Israel. E o mai le teimil nei, o lo loka ina ia le whai to toa lea. E lei toe te talaina, talu moili te usanga e ta silima whao, te wha maamlama atu step. Ai ina ua o matu ia Yesu ma le urufale mai le whai to toa lea. Ia ona o i lava le teimi ina whaaleanga ina I e tito, so sunu le ai. A lo tu pe le whai to toa lea I le tu sa sai. Le ua toe le lava iai ia nisi o vaenga o pā o lo iai. Ai fōlinga mai. O le whai to toa lea. Pau leo le fo o lesi whai to toa na survive mai pe le I whaelenga ina. E o mai lava le teimile nei. Lea lava e iai le whai to toa lea. Ai iai le whamtalanga whapea o lo loka ina. O lo tāpunia. A whaila o lo tāpuni. O na whea na loka ina ai le whai to toa. A whea fo I e toi te talai. A oi fo ina te. A oi fo ina loka ina. Sili le tatu sili wa il fai toa le se ta wa wa fai toa le na fa le toa Yesu. A le fa mai lo loka. Tau sanga e ti a ta silima fao ia pole senaturi fo I lona se fulu ma le fa. E le te tai o le vaenga au le ta o le Ottoman Empire. Ia pole awali fo ia le ana la tu fa faia ina fa to ila loina Roma. Na manjo Roma na vai lua le malo na lua tupu. Il fai unga Roma ele pau. O le tula le sa sai, the Eastern Roman Empire. Fai to ila loina le tangata lea o e ingo ia Suleiman. O le empire le ta o le Ottoman o tangata Mosalemi. Tangata la ia na la tu pu lea Jerusalema ina uoto ilalo Roma. E malo losi atu ngai lo lesi pito Roma e ta o the Eastern, the Western Empire Roma na vai taimi. Na o leo le pule la ulia. La tu lo le pule tangata le ngo ia
Suleiman ma whailan whatununga e loka le pālea. Aua ne i toe te talaina. Ai ele mafuana na leo na loka le pālea, po le whaitu toa lea. O wha longo le tangata lea. E leo le mesia tangata iutea lea na whaatari lea na aluatu, ia po o Yesu. A la lawa e whaatari, na ala na loka. E whaapela manatu le tangata lea. Ina ia pui e ina i te ia ua uru whale atu, ia le mesia leo tangata iutea i stemi. I stemi. Le na. Ai awane ngano e tātou, le walo anga eskeru la lea to i sau le fasu mo le ono le whaipu e lua. Wha mai eskeru, o whailo mai ai. O Yesu, o ia lea o le awhio mai, mama lepe, mama tala ili keiti lea. I lona to e fio wha lua mai. E leo le fio mai si tianga a lona to e fio wha lua mai. Mama tala ili keiti lea, mauru whale atu loi tono i Jerusalema. Wha mai upu, a sauni fo e lea li sili, se taulanga, e manatu fua o ia, o na whaia la vaia, e whaava noa ina fo i a te ia le whai to toa, ua whaasanga i sa sai. So le sau i Jesus, Jesus is mentioning here as a high priest. Te ria fo ele o toi whaia se taulanga, o Yesu le la mo mua te urufale i na te toe ama te ino na whaatanga ma whaita aulanga i tu tonu o pā Jerusalem. Ia pōle malu lon tolu lea e te tonu ke rishano lea tu e whaia. Amen. Au Jesu le whamai o lea li sili. Tu e whaia e lea li sili ma sauni e lea li sili se taulanga. Amen. So he came as a high priest. E ava no ai le whai tutoa lea e tu ulu whale mai ei oia i tu tonu. I le aso lona toi e fio mai. A le whai toa lea na matala foi, i le teimi na ulu whale toi o ia. E whai loa ai, o ia, o le Mesia. E le whapela o Yesu, e le o se Mesia inga o le tali eina tangata i o te e lona ti atu le asini. No, that was their perspective, themselves. But Jesus was being revealed as a Messiah, a real Messiah on the day. Le aso le lapama. Whai loa ai, o ia moni a lea o le Mesia. E nala na lea tari e tangata i utea. He came as a stranger. Le ngata e la tu te loa lea tari o Iosef. Mana tu whatau vai e. Ai sa vo Yesu. Na te le whaia le mea la tu te mafu whauma manantu i ai. O lea. Pingi Roma. Ato i laro Roma. O le la tu mana onga tu pito ale na wha ato i laro Roma. Ai sa Yesu e le whaia. Amen. So that gate's supposed to be open, always open. And at the puniele, tangata mosalemi lea, te mosalemi lea, ele senaturi lea. So it's been a while. Taluna loka. Fama yo omal taiming, o la lava loka. Fa pea la le li lea. Fa pea voi tangata mosalemi. Aya e loka i ele mfeng tala Yesu, pe asa ulona mana malona pawa. Fa to ato e open ale gate lea. Ale gate lea ta ole. Gate, the eastern gate. Ma le winga fo i le gate lea. E wha manatu mai ai tātou. E toe a fio mai lava Yesu i lona toe a fio whaalua mai. Ma whātū lona malo. Whaiana. Asai mena o mama mea o malo tu toe Yesu lea. Whaola Israelu. Whaile wha msinonga malo. Ia. Umalo mea uma whauru whale le malo. Tu tonu tangata e sauwhangai lona malo. No fotupu lo Yesu. Whatasi malau pa ia. Mo le afe tausanga ole meleniuma. Ya. Tau le la le ua. O lo le fiafi ua. Le sale o laupama ua. Fia malo lo Yesu ia ono moe leo i la tau. Watu fo i le petania. Lua maila i le fale o la salo montu va fine. Ia ma malo lo ai. Ia se i o i. Lisi aswa. La. O lo le la solua. Ia. Toi o mai lo Yesu li tai au. Usu mai Yesu e toi atu le malu malu. Le finangalo Yesu le aso lea. Leo le au e manao e wha mama le malu malu o lon te maa. E leo le aso lau pama no wha mama ai. O le aso ngafua. Ia po le aso lale nei. Toi o mai lo Yesu li tai au. E ma te o leo la malanga le Yesu no mai. Ia e o mai na i le
ila fo i au ta fola wala mai nisi ole ko ngā maki a le mati anga pito mai luma le awala po le ngā mati au ta fola wala i le watu le oanga i Jerusalem o le ele mati o lo pito mai ya a pe Yesu mana ia i o le lau susi mai le mati ai o te Yesu e le mani fua mana ia lau susi e le mani fua fa pena o ma le ata o le o langa fa le nganga le tatu te iai mana ia mai te unga mana ia mai lava lava e lue lotu mana ia me fai saki me uma ai o ti tonu ai le ini fua ti tonu o le o langa fa le nganga e le o ini fua e fua mai fafu o le ata foi lea o le ata lea o le nu o le atua Israel tatu o tiena fai atu le stala i nan vaenga na walo anga e fata tau ya Israelu le ini fua ina o tau nu atu Yesu le manu sa ia si le fiai le fatu muino lo toa ia na o le matina salu te upo fai atu nei o le matina le ini fua fetu o Yesu le mati o na le ini fua o lo Yesu le manu tau atu Yesu ua tumu mai ia le lo toa e le tau na fai eni maketi tonu ole lo toa le falo lontama fe fata ua inga suinga tupe vaenga o le malu le tau na fai eni fili makeki sa ia fuli lau nai le tusia luka lona mta po suma le iva le voi tusia Mateo fuli lau sasa le mai atu tuli fafo mai le mai Yesu le luka na suma le iva fai po fa suma le ono mai o lo fale o le fale tatalo lea a woutou faia le fale o lo tama maana o e faumea toa sa Yesu le aso lea ia no ole le fiafi ia ona tau lia na teacher Yesu tele awa onga na uma le aso lea faila unga Yesu ma wa ma ina ile a falungo longo le au for say le usatu kaio ma tinga yo la tu loto o le fiafi to fo i voi le petania ia ele yo se hotel and no is ainga ngale le ainga la salo mono tu fa fine o lo le ile aso tolu to lia aso sang aso fua aso lua le ringo le aso lua po taiao o le aso tolu na le vai aso le tata no le vai aso poponga po le vai aso pa ia to el voi Yesu le mal o mal o le mongo o live fai uela tu aso o le taiao le aso lua sa to yo to Yesu mai mon so yo Jerusalem sa la to lo ai la le matile ne fitu Yesu o matua i mangoa it was dry and wither wa ko uru malau mana tua lo e la ulia le mena sa no Yesu makau kia ma le mati uso mjo va fin o le ata fa tu sa le ole e tolu vaenga e tolu to inga la au e fa tu sa ia ile malo Israelu tonu tu spa ia fa tu sa ia ile tu la vai le na ta wa nele mati o le ata le o le privilege fa le malo e fa tu sa ia Israelu malo na tu fa le malo their national privilege na ile Mateo lu suma le fa i po tol suma le lua tol suma le lima fa mai auto va ia foi ia le fuata o le mati o tu tongo mai ma o lau siusi le lanu me mata o na lau ia no to lole la mata ona fua mai ma ia nai fa tau le nu o le tua fa tau ia Israel le o 1948 le na to fa fo ia le tua on tanga te lo na nu mena nana tupu le mati wa leva na mamango mai le mati mole afe fitu se lau valu se fulu le afe o tau sanga na mamai ai le mati le ele ito yeni fua talu mai le ti a fitu se fulu le na fata ape ema su sunu le nuu le ai alal meo tupu ta sima fa valu to e fa foi o le winga la ngao le mati po le fa le malo wa matauna taiminei wa matauna lau siusi Israel. Amen. Atonu ele not in the fullness of its fruition, but it is starting to, to come into its harvest. Lau a matauna fa to tongo mai ona badi so fua ai yele taimi
o le amatua ato toa ai, le fuata le apole, malo Israelu, ta pena iloa, mo lona malo, afeta usanga, fatasi ai, matangata nu ese, ile malo le mele, niuma po le malo Yesu ilunga, o le fonga ele. O le si mea lo fatusa e le tua ia Israelu, o le vine, fatusa e le tu fa le nganga, spiritual side, o le nu, ngai le tu si Isaia lona mata upo e 5 fai upo mo mua, lua, fa mai le tua, sa o eli foi, lau vine, ma o to lau vine, soreka, na o teu, fa mai e upo isa, ma o fai le pae teu wai, ai pe te iane, ma nei te le to, ma nei mengo fai, ai lengi fua, le vine, la le winga, e le ni fua fa le nganga, ma nei te le la tau me fai, ai le ni fua fa le nganga, lu e foi tātou I mea ia, lu e tātou usum tu fa fini, tangata o tangata ke shano, wa fai o le fa tusa ia Israelu la au e tolu, fa pena uma tātou Israel fa le nganga, tusa tātou o no le alofa tu no ke riso Yesu, nei ama se senga, malo, le mati, pe uma tātou, ta tau ona fua mai ele nga o le lau siusi mai, tau nei ni fua e mau e tu tonu, walango la o le mati pe e tele na ufi e lau lanu mea mate le lau te tele, ai tau mai fua from the inside, fa pe ngā fua leo langa wha le nganga o tanga, e fua e tu tonu, ai aliari mai lai fafu, au tu tonu e ai, it's an internal harvest, ai loa I me fatino e fafu, e loa le amio e fai fafu. Ape na foi la leo langa fale nganga. Mai le tua, na o eli, teu, ai le ni fua. Ma ngai le pā o fai, ai le ni fua. Ia ma le olive fatusa Israelu. It symbolizes the religious privilege side of the people of God, the Jewish people. E fai lo la tu tu fa le lotu. E se le tu fa le nganga e se mo kaka fo le nga o le lotu, just religious. Na le Jeremia lo no mta po suma tasi fa po suma le ono mo suma fitu. Pa mai sa o fai ngoina fo o se olive la wolola e la le lei e te matango fi e fua. Ya, ai mo le fo le fai tau mo tu singa, fa mai fo le tu ya Israel. Ai le ai fo ni fua. Ma nei mai me fafo. Ai le ni fua. Le ni fua fa le nganga. Me fa le lotu. Ma ngai me vai. Ai mana o miele tu ni fua. Ele se mo ye me fa le nganga, me fa le lotu. Me religious. Religious. Nga le ka ke fai ka ko religion. Ale ma nei ai religion. Ai ia overcome ele power le tua ma ia. I liu uma tātou, anga nu uma mea uma o tu tonu le lotu. Ia I lalo le, fo lelo le pūlenga le atua. It should be under the dominion. It should cover with the authority of Jesus Christ. Fa mua le atua. Onga le overcome le ma le overpower mea fa le lotu, le nganga fa le lotu. Esel mea fa le meta, esel meta o le mea fa le nganga. Because sometimes religious spirit can destroy us. O le nganga lotu. E fa le anga waka lepe le nganga lotu. Ia leo langa o le tangata. Mwhaianga le lotua. Ai le eise maafitanga ma le atua. Whainga le lotua. Ai le aise te tonu ia o onga ma le lo loto. O le whina ngalo le atua ala iana o onga ma le na upu. O lo o mai ai tātou. Amen. Ia, lena, tau nuu atu le malu, o Yesu, sa le fia o te lau foi tau langa ma lau farisei, o le aso lea, le aso lua, le aso lea tae au, e po le stolu foi talo na mata aso le, vai aso. Fa longo tu a Yesu, a misa le tau talo Yesu le na pule, his authority, itai te le lau li ia. Fai ala tau pulpulenga, na e sau le mateo lusu matolu, fai tau iai tau pule sa lili sa wala e foi le moli a Yesu fai sa wala le ia
Ma wa se wala fa sioti e Yesu. O sa o lea. E sa sila fia le e Yesu ala tu tau pulpulenga. E mai le ia o ia. Ma ia fa ia tua ia te la tau. I le wha masinonga ma tau tia. E o mai ia i la tau. Nai sau nana ma teo lusu man tolu. Pa tu Yesu oi sole. O tau o. Tunga mau o tau. Teu mai fafo a o tonu. Tumu i ponga iwi o tangata oti. Nai tu le wha masinonga. O ma le wha masinonga ia o tau. Ono o le tau. A nganga lotu. Ai le ai se wha mahoni i le atua. Misi le wha mahoni. Io tau o langa ma se mata tau i le atua. Io fefo inka ika i loku. Eo mai lama skanga kai e fasioki. O feo ika ka loku whapenga. Ia tonu te leo lama se tangata e fasioti. Pea feo o se kirisiano. E mawhaianga e fasioti al tangata e lo ino iai. Wala vale na. Whaianga te loa a ita al tangata. Na. Pea ngau e fasioti al oso. It is like you are murdering your brother and your sister. Why? Because you hate. Kako kaka loko. Penga umana uli kaka fai loko, kaka loko, kaka skula fongo. Ale wa makang fefa e kaulam lama Yesu. Not only to accuse him, but to kill him. O le uli fa afiafi wo o stemi le fiafi o na alu le o savalinga Yesu. Mon so anga il mongo olive le tu sa el manu. Le aso lava lea sa o atoi la tau lungo le mongo olive sa o atoi Yesu i lana la unga i lungo le mongo. Piritu on the mountain. I la le te moe le tusi. Le Mateo e lusfulu a Mateo e 5 ono malefitu. La unga umana Yesu, ele o se la unga foi le lunga le moto tangata. Meka o le piritu po le talanoa. Talanoa, na no foi Yesu i lalo le maa, i lunga le maa. Mai e talanoa. Talanoa ia hai, talanoa i ona so. Talanoa i ona so. Nai es, nai mo e foi i wha mo monga mai na muli atu le moto tangata. Ai li liu o ia aluanga i lunga le monga. Talanoa i ona so. Talanoa i lana tama e kalesia lea. E tusa male tu inga ola e ola ele tangata o le malo le tua. Le tatou ta ua le tatou mta upo le malo le tua. Tatou mta upo le na mawai atu. Now Yesu e o atu le ese senga. The differences of the one who is living in the kingdom of God. Contrasting with the one who is living in the kingdom of darkness. Ese senga. E me mai Yesu amu ia o e whatupuina le file mo. Amu ia e whanono. Amu ia e sawaina. Amu ia. Amu ia e loto mama. Awa o Yesu ili tu inga ethics, ili tu inga ola, tu inga, ili tu inga soifua e ola ili tangata, ole malo pi o e ma. Tangata ese maya ya mionga, aisi tangata, e le teritonu e yaise ola e whababau. Na. E matau lila. O le mata upu e lua se fulu ma le wha le tusia mateo. Lusu ma le wha. Te lo a kuata loa. Te lo e la le umangil tatum ta upu langa o lea. Tatum tile i o ese mai asoe. Lefto atolu tatu aso. Te lo la wha umal vaso lea. Ia ma mata tu ese sin tatum ta upu. Oyo le vaso lea asau. Pea le vaso lea ma ki o e masau makapolo. Pea e malo lo elva vaso lea. Ai a whaia mose avano le vaso lea. Nango le aso malo lo. E o la wha uma tu e tatu vaso lea. Te lo mana e wha tupi. Ai ma nia i o me a fo e o ina mo me tatu le sona nga e le tatu mata upu a le mateo le lua se fulu ma le fa oka i tonu ale ia ile taimi le o le a o i wo ese mai le malu o le a nga ia tu la to ta uma finonga le mata upu lu suma tolu umana fa sa o tu Yesu ma natu la foi taulanga ma le ai o tu lon tau pu lu sumal fa
Ne la o mai la o lunga le monga. Le o i le tato, le aso tonu ale, le aso le tai au. I mean, le aso, e le aso lulu. So lulu, ia po le aso tonu. Sorry, le aso tonu. Ia po le aso lua fo, le aso le tai au. Le tupu tonu i ale, vaenga le mtau pe lusu malfa. Mai ona uru fafolo Yesu, ua maliu ese mai le malu malu. Ona mai ele ona so ia te e fasino ia te le fale o le malu malu. Awa feta le yatu Yesu ia te la tau. Wa utou le iloa ea nei mea uma, e moni o te whatu ia te utou. E le toe se maa i lunga o le tasi maa. Ai uma ona so lo ia i lalo. Le ua. Wa amata ua. Wa amata le mtau po Yesu, amata atu i, se langa loto la uli ia, po ani ala tu fisili o le afai, po le asa la tu whalongo, le afo sa la tu i loi, i le winga ma le tā ua tele o le mele, whatu Yesu, e winga le malu malu, winga le malu malu, ma le malu malu a whaini upo nisi winga le malu malu u te, a antua i tau ai ma, a rufa ma Yesu, solo i lalo le whale lea, tolu aso solo i lalo, ai o te toi whaia, maila ia lea, e moni o te whai atu i atu utou, e le toe ai se maa i lunga o le tasi maa, ai uma o na solo ia i lalo, ia, ai emolo ma le ata, to sa lalo te mi leo, leo sa vali ese, sa vali, le ropo le ale umin sa vali mai i Jerusalema, i le malu malu, a ngai i le maunga o olive, i lope a whamaila pe a fualele, sau mai, i a foi peta ni e lua maila, a ngai i Jerusalema, le alu a ngai i le maunga o olive, e le mamau tele, le lau sa vali, a le lau emo ele ata, o le o ilunga le maunga, i le whai upo e tonu, whamai ua nofo i le maunga o olive, na o mai e lea o na so o ia teia, ua nao i lantou, ua whapea mai, ia e whetala i mai ia te mātou, pe o a whea, ia mea, o a mea ia na whai atua Yesu i talangi o le malu malu, o le malu malu lea, solo i lalo i aso e tolu aso e malepe ai umanto e whai, umaso e tolu au te whaia, amen. La, mai se po se a foi se pai whalongo le fesiri, ta ua le fesiri, ngā leinga umi le tala noa Yesu, ile lana mata upu i lunga o le maunga. Nga le mtualo loto al fesiri la uli i o fesiri ai. Pe se a foi se fai lunga o lou ma liu mai. Ma le ngata anga o le lalolang. Tasi le fesiri ai tolu le leo na vaenga. Alam kua whainka al fesiri la uli ia. Mai leo Yesu, ona tali atu leo Yesu, o whape atu ia te lato. Ia o tau nei wha se ina o tau se tasi. A wai tō tele o mai lo ingoa. Ua whape ane. O au nei o le keriso. La tau te wha se ina fo i tangata tō tele. Ia masaua ia. Le matau tia. Ma le māneia. Pe ana lava statu te me whaitau umai. Le vaenga lea. Matua Yesu whai longa o lona toi a whio mai. Ai linga teilea. Matua i ona so se wha moe moe. Wha moe moe ola. There is a hope. Not only the things prior to my coming, my returning, but there is a hope beyond persecution and hardship. Ei le wha moe moe tua atu o nei mea uma pe a o i le teimi o te toi a whio mai o ilm ta upulea. Nā lo wha matala mai a Yesu mea o le a o mai i le unga o teimi at the end times. O atu mata upu e lusu ma le lima wha matala Yesu wha masinonga le teimi muli muli wha masinonga malo ma le wha ulu whaleina o lona malo i le taimi e nofo tupu ai i lona malo. Le la ua, ya. A o le i a ngai ese Yesu mo no so o i le maunga olive, ya. E le manatu ma le teltununga o nisi skola. O le taimi le sa i le malu malu. Taimi le sa i le malu malu i le i o ese mai. E pe ona i le mata upu e lus fulu ma le ono, lono fei upu e sfulu ma le wha ma le sfulu ma le ono. Fei pu sfulu ma le wha o sfulu ma le ono. O lo ta ua mai ai. Le nimo ese atu i uta. Ai alu le au whaita au langa, le au li ia. Au i le malu malu. Le mele sa i aile i o le maunga olive. Alu e uta.
e fai i leo fai taulang. Po le ase mea mai mai pe a fai na te whaalatanga mai e Yesu mo la tu. Se vai e leo. O lea lai alua ia mai uta i le savalinga leo wo lunga le mau. A la ua umana, la ua i loa lana mea o le a maua. Le a mola na tupe. Fia foi. Tolu sfulu ea pene pe. Se me va pena. Le na ofa ia e lau li e tono le malu malu. E watu maoi. Se o fai tauina. Lusu ma le ono. Alona fai upu e fenka o sfulu ma le tolu. Suma le fa. Suma le fa. Famai o na alua i lea o le tasi o le to se fulu ma le tolua. E ngoi a yuta se kala. Ile au fai taulang sili. Ua whape atu. Se a e ale mea tō te au mai mao. O te whaala tei nai o ia ia te au tau. Ia ono la tu avane ai le ia te au tupe e tolu ngā fulu. Ia, o te mana, a matan tā la tu le tātou lenga. Pe ese se fia walau mai, wha popo mai so fina ngalo, ia pe i fusina ofisili, ia tā la tu le tātou lenga. Ia ai, last time i tātou toi fo i mai ai, ia wha mai ale lei, ia isi tātou aso i rito e langa e tāu olo, i fu ni mea tāu alava i rito no aso na. Ia, o se aso umi le aso lea, ia, leu sau tātou walau mamua. Talofa tātou walau mamua, talofa. Talofa poni. Talofa Antonina. Amo yo tina? Ia le malo sia whaftai watu lau sunga. Ia le li? Whaftai tele la wamboli. Mana ia tele mata upu nei koi tula le po. Ile umar fia whaalongolongo wai mo ia e pai tau fo ia imo. Ia ale mo mala malama le le solo le mai el wha malama mai no. Ole mata upu. Whaftai tele la wamboli. Taimi wha malama mai na ia fionga le atua. Ia le simea, o le tau mai o mau o le tuspa ia. O le suesuela vai e mwhai tau atu iai. O le sau tonu wale mata upu le. Whaktai tele, wha malo lava e lau sunga. Mo le fisosoani, ia me se aha au nei. E tina e fia. Sa ili pele fionga le tua malama. Ia le li. Ia ele wala au atu lava e lango lau po kalame. Wha malo fo i tusau. Tai. Fa malama mai le action. Tai a tina. Ai manuia tele lava nei polo fa tu fo fa le tua ma no falo. Aftai tele a tina. Ia le sunga ia sau. Ia ai manuia tele lava tu tai mi por karame nei polo fa tu poni. Aftai Antonina. Ia manuia lo fo ile vai aso o pa ia le nei foi vai aso. Pa manuia le tu ia tina. Tu felo i fo i stay mi luma. Ia fa so i. Ia fa se fua. Talo fai. Mia la vale tu ya Antonina. Fa talo fo le statu lau talo. Talo fa ku lau. Sunga fa venga. Talo fa o ile sa no? Ya. O que o foro le que ya lo ori. E pi fa so no la kiki lo se fonga. Kalolo. Ya, van el swafa. Ya. Oh. Ora fa lo longo por calame a ko arenga e fola mai so ngai poni fácil. O kango le ku fa senga mal mako saungi nga ngafi. Ia. Dei se va se me o nga so solo le lo fa mal nga ma me u ma mau nga i. So mako so saungi nga ngafi. Ia. Ye wa le ka ko lo ka. Le leite. Sa ia lo mga ku. Ai lo ye pe ku sa o kan ko ngomaro si le fia lo sunga wa o. Ai o la ofisiri lo sunga. Ia. E au mai so mga ku pe ku sa maro o wa fo ka mai bai bai. Ia. Le ase winga ka o le winga ko o le asingi yang ka ki el ka ko fa ola. Langa malanga fa ku ponga. O le elua uputa ua kalolo o le asini. O le loto mau lalo. Ma le file mu me ta ua ria. Pe fo no fo yatu. Al manatu tangata taunti ti e mal tu por sol fanua. Langa o le ai taunga sawe. Ia materia sa so fanua lo winga la sawe. E fo le oli tau e fo mo le mai le tau e mai le langa o sol fangua ia mo le tau. Ai wale sa sol fanua ia Yesu pe fola sol mona le no foi tawina le te mile no vai ai na sau ile asini
e lua mei ai, o le anganga maua lalo, o le tupu loto maua lalo. Ma le tupu na te amaia le file mu. E maka lola asingi e le ngako le file mu, kua e piu, se me maua lalo le vai pe ava ai la i mei o solfanua ma kariota, ka lolo. Sa o lava, sa o leila u saunwanga. Na. O whaalua inga lau saunwanga, wa o lo ufo nga kalikunga. Sa makalkalanga fo me se kasi fo yo. Kamale mako mafka o le lokuanga. Ya. Sa fa penga fa ngusi mai acha. Ya. Ola ukari nga ave. Olo wakal kunga malo ulo. Ole mangungi ola sing sekulo. Se mangu siling fa kauwa. Ya. Ana ya. Ya. Lua. Ele se mangu kauoloa. Ah. Ya. Ala menga kup. Ngfilfili e Yesu. Ya. Ki e langa malanga fa kup. Ole winga ole nga mea. Ana ya. Ole loko mawalalo. Ya nga wa fa makalenga mai sa ole le fika wile de ya la malo manga kung fa ri nga fi. Ya ma wo ka mai. Ma nei te. Ang songo wa. Ma nei te. Fa tal no ile. I me fa le ngang. Oh ma nei te le. Ya. Makwa o kia lo ko mongi au fiasa ka usanga. Au nginga yang ko fa manga kuanga. Ka o kia pe ase me ala ka fa yang. Moni la. Ya. Evangelia foi ka winga mar fucking oinga me uma le lau pama me o ka maka ngo fie ongi a fa kai ke le lau sunga a wa vera fa mal lama mal fa popular ke le me o mau wa kiri mal lama i ro ngi ka ka pongsa yele tua a fa kai lau sunga pongi a fa kai o lau sunga lava le wa vema Mori fa singoala le kako vai kau kako saungia ku yo poponga nga foi vai so pa yo ka le kako ya moni ya mori ke la ku nga fa kai tai fo ya to lo so mani so ku ya ki o mai so for ku mo ngo falo ya mai so o waso ko yo saungia ya fa pe fo lo ku e kalesia ya fa pe fo ma o ma fanga ungi ku ka ko wai yele tua alo fa ke la ko finki a ko nga ke kala ka ko lenga ya le Antoni na ya le va tai lava tu fe lo foi stabi ya ka ko fe lo ai poni ya manuia lava so maliu ya manuia le seka fa se fo ko ana tele mai tele ta mo tantal noi me fa le nga yele tua fa talo voltato la ulia talo ya ma boni Alova, Jacobo. Ja, maar hoor ze voor Moa. Oh, mijn ternaki. Mau ya kai. Teri te si lo ko so. Ja. Ya lo ko le no o Yesu I fa ko are ni sa e be ga la ko foi. No, no lu ai ton. Nang e tonu fa tonu ole. Ela foi le valoanga. Le perfeitanga. Mas e perfeitanga le ai foi Ezequiel o fasu lu le no foi te wina. E sa mo sa ele pula lo no inga o Yesu le o fale tu tonu male mamalu le ma ko le volte mi le o foi le o la e ele malo ia wala kanga male pela lo fale le mita o utai ma fa kaya no sunga le mole o fama la manga mele sa unga le mai oi ma pera last week le sa ka kalangoi de ya man suwa mai de o mai a sal o ya oi ya te kure de baki ya o mai au so I pe on me ka wanga ro fu ngale ka kala ro ma ko ngale ro so ro me de ya se me ka wanga se ta ua ya me vo ni voi ke mi mo ya o wa fe ka usanga ka un mari ko fa ola ya ya pe ko ai ya so mala fa ro no so po ya mana no a chik wa kai pero so ma fa nga pon te tele lava foi lango mai lo fa tele atu ma família tu ya tu check mala inga Ye, ora ka ko pa postar ya la
Te o tātou malolo, le vaso le langole. Ia langole aso malolo. Ia, te lo a whaia sau. Ia wo sau fo. Kau malolo fio fia le. O le leia se si lo ofisa le arenga o le sau e anga whenga sau anga. Ok, manuia, alofa te le atu. Le alofa atu se o toa inga. Ia, fase foa. Pa. Ia, fata alofa lisi tatu lau. Te alofa. Ia, toi mo watu. Toi te umwhai mai. Pa whai o fia walau mai. Manu le tatu minute 5. Alo lava. Ia, le nā. Ia, pia nau tāua foi le whaingtā te le aso lea. O le aso lea o le aso lua. Ia po le aso tolu foi. Se aso umi o se aso whaingtā. Mai le manu ma le tele o le vivesi ma le whete nai. O onga Yesu ma le au liia nei au taiti lotu. Ia po le au Santerini foi. Ia ingata foi le aso so oi ma le alu le savalinga nga ilunga le maunga olive. Ma mafa o onga Yesu ma longo malia le tele o isi o onga manaia a isi foi vaenga o onga Yesu ia sale Itali tali ngofie le au so ia le tele o ia fatalo foi le stato lau talofa alofa lau malo se fo malo ia oile sa no fa moli lo lo talofa le lo malo lava alo lava sa no mai no ia wanga le la o fasa ko lo ngai Yesu va mole de melo ki fia mana mai ke milanga mo metsa ka lo Yesu po o fe como nele ile ala le ka o le ala I toro rosa la le fia toro rosa la le toro rosa ia ese si upole ole na tele fa long mo moile il naingo toro rosa toro rosa salo ole alon fa Britannia ia o ke leilo okay ai te o fe tu stala se au tele malam la mai o pe ngai o le sa ngai Yesu ma o korokota okay I korokota okay ia mo mai le scripta ngai ia o le scripta le tu sile ia le na upu e kuso o su nga fenga ia mo fa no ngai lungo de ai okay il vai ke mi fa pengi yeah okay o mai ia ia fa ka finga mo fa malos okay Toro Rosa okay Toro Rosa Leila tele ya yelo susu engale ele nai mo fa malulu watu le fa ya la si fa wale tatu te o te ele il se sia tatu langa lele o ila so veride ya bola solo no le vai aso nei no wanga e pi kau fu ya sau ka kom ka po la o ku e fu sau yo banga ia ke o fu sau sau lo ingo sau ya banga ia la ale yo ya ale vo ke e fu ka mano ale ya lo ingo lo ma ka polum sau alo fatu e manuia la man leva yaso ya alo fatu God bless fatu fo ya dai mo la no tatu no stasi ya pa fa yo e fia bala mai le fiafi okay ya to le aso umi was a long day and they returned to Bethany to fo ia le I Betania ma malo lo ai mole po ile ainga fo yo la salo ia mana yon to fa fini na ile Mateo lusu maltasi alon fa po lusu mal tolu o la lusu mal fa ma lima su maltasi fa upuna ia le to fo ia tulo Yesu e Mateo lia o le vai aso le a io sisi taimi tatu to mai au to fa ia fa o ma tu le solo na fa ia po le solulu wa fengo fia le solulu ia wa te lo ia ile manatu male el tonungo la skola sa malo lo le Yesu le solulu e po le solo na fa fo le vai supa ia mata mai le sa e lo tawa mal tu supa ia ni fa mamonga ia ni mena tupu ile solo le solulu ele manatu fa pe le solo sa matu ai malo lo le Yesu mo so ai sa
e sau ni ai mo le aso ta ua le la aso so ai o le aso lona lima ia po le stofi foi lea o le ao mai e le fiafi ia mo le latou paseka mo le muli le fiafi le o le stofi ia ai si i o tātou tal noa ia e le vaenga le na i sesi a tātou mta upu ia wa umal tātou teimi ia o le a fais tātou talo mātou vi ia o ero mātou tua vi ia lava lo swafa pa ia lo swafa silsili swafa o malama mātou te whaftai o no le mātou ta upu tau no mai i lona whai unga nei teimi wa sa e mafutai nei mātou ale lua nganga pa ia whaftai nei mta upu wa o ina mātou tu e whalongolongo ai e le ta ua tele o mea no o ia te oe Yesuelo mātou li whaola mātou te fia whaamana tuina awa e ta ua ia e mātou e maua e fo ia i mātou o ni mea le lei mani au ngā maleo ngā mani au o ngā mātango fie i mea na tutupu i lau soifua e maise o teimi mulmuli whaftai Yesu iabi ia oe au iei le no foa le no foa le lofa tu noa i le tu tau mtau o lau tama fautua mo mātou te talo mātou wala watu ia ewe soa ni mai e la mātou whenga iei fo i le neiva yaso fai ngā sauninga, me se fōre whao maina o ngā luenga, pui ma leo i mātou o lau whanau. E maua i mātou se vai aso manuia, aso maliu manuia, se aso tuitu manuia ai fuafuanga uma i mātou, manai o mātou ainga. E fo i atu lewe inga i atoe, a manuia i au tangata umalapa, mai se la tau, na mātou mafuta le nei fiafi. Tu maulewi inga ia toe lo mātou tua. Nei e o atu le whaababau ono Yesu talo tuai. Amen. Ia, tā mo, ma lo lava le whaafonga. Ma i tātou programa li fiafi usum tu whaafine le li. Whaftai langolango mai. Ia tango i share tātou mta upu. I lau timeline. Ia e o atu le tātou mta upu foi. Ia ni a uo manisi o si o tō ainga whaalongolongo ai. I le tā ua o le nei. Fo im ta upu tātou tal noa i nei fiafi. Ia, ia manuia lava, ia le, nei fo i vai aso, pa ia po le vai aso po ngā Yesu. Ia wha manuia le tua ia toe. E le suafo Yesu ke viso. Tātou toe whailoa i le vai aso fo. Lao tō o aunan lei poni fonti. Wha soi fuia mo le nei fiafi. God bless.
you. You're my Lord Jesus. I give you my strength to do your will. Oh my Lord, I give you everything committed to you.
Nai whaafianga pe o nei ele nei vanga le fiafi. Ea, pesenga whaalenganga mai le au whai pese le everlasting praise le ngata fwoi lea. Ea, o le si ufonga mantango fiu sunga le whaafianga inga Pastor Pony for the tea. Ea, ma nai tātou pesenga le nā pe o na taburunga tuai lana tautua le ngata fwoi leo lana au onanga. Ana fwoi leo le tātou porkalame masani a fiafi o songa fua. O le tu le upenga i le loloto. Whaftaila na au ono avanoa, meisi o teimi whaavanoina mo le tātou porkalame, whaftai whapitua mo oele na, ia sa e whafonga mai mua mai le tā ua telo le tātou porkalame, ia fiafio asunga fua wa i aso te tasi. Awani ngalo ai eini vaenga te fia malamlama tili ai pe te fia, pe ise te meo na misi mai ate o, whaina tango tue, a viu tātou porkalame na ilunga o le Facebook page o le Radio Samoa, ia malunga fo o le tātou YouTube channel te maua umai, nei vaenga le na ia auma ia na ia o whamaunga ia misi foi, ia o nei mau tā ua pe o na fsoswani lau tā pinpiranga, misi tātou lo whapena o na a o tawina ila fiongpa ia le tua. Se si whapaponga le tātou porkalame le na o le a foi mai ilia so ngafua, o le a ole ai sole, Pea langa e make maroro i le songa fu, aso maroro, ioi. Se maura make maroro le songa fu le aso le asau, wala so maroro le esit, kako filo i le sia songa fu yonga kuak, so le make fia maroro fu ia no wingara, kako komala, kako konga, kako koma le songa fu le aso asau, se yo koe alu koe siakila ako ka poropo le lipo a koa upaki, ia kako fiko ai ila i le vai aso na tuatu ia misile te tualan au ona Pastor Pony Fonti mo le tanto porkalame le tutu penga ile loto ia pe ona masali ai 15 minuto na tale o sefulu So
sama lima fale upolu la ole fisa la ole solo wala etasi le manga yono lau fa alo ele ma faina ngala ine rosu watsofu iliu ai uatamei ifuiono sama lima fale upolu la ole fisa la ole solo wala etasi le manga yono lau fa alo ele ma faina ngala ine rosu watsofu iliu ai uatamei ifuiono O nai whaafiafianga mo tātou le nia fiafi whaatalo whantu se uso ia mau ana lana vaitua le moso le mafuta mai le nia fiafi. Ia maloso I fumanuia whaatalo whatu fo ia whaatala watai le mau mai le tātou por kalame so I fumanuia whaatali whaatasi mai sina leo. Ia le ngata fo I leo le totelo I lātou pe ona mau mai le tātou por kalame. Seu pepe a whatama seu. Ia alo whatu malole so I fumanuia le ni wanga na fiafi. Ia male tautua ale Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ile ne ia fiafi. Iwa minute le tona tale o li tula se furu ia tue pau foina o ta minute le tutoi. Ia ona whaamatafi foilo le tanto por kalame mese le tanto tautua ale Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ile ne fuivanga ole a fiafi. Le mafuta ngama
Lima minuta le tona tale o le se fulu i o le tawalunga i fo ila le na o le tato por kalambe a mese o le tato tautua i le nei fo ia fiafi manuia malolongo le nei po manuia fo i fea mga nuenga ia o le ala uso le tato tenu i le aswa taiao ia mawa fo i le ula malmalo se wale fa wawina o le tato tautua ia pe atu e tali mai manuia ia malolongo le tato tenu a mese ia fea mga nuenga lo fea ngai maniso ila atu e sifi popo ma kure ngā nunue le po a lofa te lea tumo o tau ia la fo si teimi e wha mata fi fea mga nuenga e i leanga le leo le atua sau si whanua seu tato whiroai i lea so lulu i lea lofa malanga le leo le atua wha soi fuia Pena pena mea uma ile maa o teno foi tua i loto fana ai alupea oi o le mata apa ile ana papa tango ane ile foi uni o le matani o lo ua tukumuli kato oia ile tupue o inuli fusi Salamasina Saatu atoai ai pasa Ole tuia tua Male tuia ana Male ngato ai telebai tamaswali Mai safata Sale bala siole ai nalea Wi-Fi kamera ai ngau tupu idu ufu mau Samoa sale balaki na mua ipa ia Le tutua maleti sana Ai uli mai vai ngapa O lau fanua na ole oli una pa Ala E nu ue ole tau sana Olo o te uile malu sana Oi muli kusie Tanu male malo te kana Wole taua isale a aunua sapa atumuli anu umoa tu ua fa ato ala veia ele fili ia pale bua si ilo ale taua toe maua ole tuia tua sale bala siole ai nalea Tula na Wi-Fi